Iji ni Weru TV. Jore ya oversight iriwa bona mbesa kana basi ya mbesa baeta na bere kuthu ya thirikari na babaraba kuwata thirikari ya county ya Meru baru MCAs baru bo team oversight ne barake kuona manto ya muthuku ake ya thirikari bethira binyaba kiwa mawaya ya thirikari ibwethi tikenda Meru yumba kwethira itana mbere kwa na batu kulukira 40188 namba ya SMS wetwira maoni yaku ne rekuru ya team ya oversight na baraba kuwata thirikari baru bakiwa timu oversight ni batu kuona ne mawaya ya thirikari yani utukudurana itekiri Nteto chia Weru Thaa Ithatu. Mtomurume otiwaeta la asara nyuma yetithia ba bikibiki kwithe nyumba yawe bakiwa na kwitha bikibiki cia wamba. Mwana wa miaka ende kwithirwa atei mundene mwiteria no thimenti akari bakionekana kuthugura ni untubu. Siasa kwa matamathiko ni hapo West MCA bakimeneria Azimio ni untuba kubwithia maandamano Kenya. Na kiri arwe siasa turolelia pangarata nomba kwethire kiumwira ateatika kibiri na okopia nyuma yao kwethira batiko na mbeta si oversight. Anko watu ni kiri Nteto chia Weru Thaa Ithatu woni bitawa MUTEMBEI adwani munatoa mathithio ni Maureen Kome. Tukambiria nende mukari umwe wa kuma ntere chia mutua tena tieta la asara nyuma bikibiki we kwethira nyuma ya nyumba we kwethira kithwa ni aitithia ba bikibiki baraba kuwa mtu uyo ethirite akitha bikibiki chia wamba akiari mwene nyumba ya mwana akari poete kinya kwethirite kwina wamba antu nono bikibiki kuyo tekuwa te mwene nyumba eu na kinya antu ni kwethirite ni ku ambaba upa kwethira bakia na kwitha interview. Nicolas Shabari aina ripotie. Mami ni ndero nyumba ko yenda otura ndero manyumba ko yandero ndero ngane anto bigibiki baturaira baba turana barabara eba ya bigibiki baturire takaileneka na batamaro eden ko no to batotamaro inge chionde na wedo nyumba yate otukanyo to mabigibiki si yo aje ko edi nyumba te chuluiso bigibiki ukatua nuno kaba itabagitha chibungo ketengerene nateka kuyamba bari yaginya asara yonthe iranene nditigitwo ekire mukurojo kumekena tanjoeri nyuma ya nyumba yake kubithwa ane antu baba kwirikana ni athithia babonda bonda baraba ajire na mururumo umunene na muthuro umunene nyuma ya karika aria wamba babikibiki kuruthirwa abantu aga na gutigira ende babithitie na kinya gutemanga rwego orwa muntu ujo bakua etomi baethe nyumba kwe bikibiki ikwiyirwa ntore nondo ntore ne thogete kuma kwa nderi mbere arora mwaka mutuate arora kuni ko thogete na bikibiki cio ni cieta lakini ciena mere na gailaka tia kure mwamba omba kwethera areo ororia ndene nyumbe ukitiba nyumba kwethira kintu giteaki no batosunguzite manto yaba minya kamili untu boburi aila ko ngoka wo kona katugumera inyanto baba ingi ninka ogugumera kuo ndeme anto bau manto yamo yaba kubwete aterekere kana uteginya umaba kudia tanombi bigibiki uteginya yuguma akinya laini wo uguma te laini bigibiki kaile ka theri ote bigibiki chukumerao
ni matharau tu bana yona ateka kwende kwe bigibigi ukarua laini kariu ukirikana ati eneo mabarabarani eno ya kuma Mutuate kuthi Ilare ikwithiritwo gwikujirwo wamba wa bikibiki ibono ende amwe nogu kioto igikurombo akiri Njoeri nikenda athi na mbere na kuona kioto giake nonto nyumba yake ni bithirwe na atakomenya manto umegi wamba wa bikibiki ni koromba buru kwa keteyo kiriana betu ba bikibiki ndakasi yetu ni kuona nisi utethia lakini bila bilioni babati kwetha bakayukia kanya kaweta katiko borisi na kumubasungusa muyukio wengo nureko thirikari ne bati kuoya agi no ntoba nyumba kwa kwebu otheri na ndi usika bigibigi nti kinya wete thi bigibigi otekinya mwono ko ria ko no enwo wiro na yete bigibigi otekinya oria ko no oria ko no mwake no ateriera ria ngwene je Mutuate na kinya wintari ko no ende utuka kinya woi ende matharau ya kubwebu yatene tumika nayo tebu ya bangi no ikari ende thirikari ne bati kuoya atua no nto ya ebwedu ke yume na kutuka anto yo kumena anto kumena muntu tu otheri aje barabara ndo bako wingira anto barabara ndebera bwaita barabara abati kuoya atua okaria kesi bikibiki ene bikibiki baringa riboti baka watu okaria boriji ende mara nto ya manto ate kubwa makwithiria muntu nyumba nto kuma Mutuate Gembe North Betan Class Chabare akariba ntura ya mwiteria ni bona neite muthuro yo nyuma ya bokwithira kana kameke leka tei mundene yumwe ntere urukiriro rware akariba baru akana kubukala kethiro rukire mundene kongwa darane ndikethirite kaetewa nikibauru iti musiari inakana ka kwithira kiyukia kana kana onto atibwithitio onto buboya na tu onto buboya kwithira atiite kana kithakene akariba ntura ya mwiteria no thimenti ni bathurito ni karekare musiari umworotete kana kawe kakaeye mwerene ntere yu oni nde mokario erie karaira ruguru aja oni 16 ne kogoro egoro ndekwejaja inde jero taruzi aja ro koirura uri tenderia nde yanda taruzi ya kuna kadima kende ne au nde yanda taruzi kwe unde igirwe kana ikwe kantu gakuriro kana batinte komere ikana kana ikanyomo oni onde kurare okugea mundu ka 16 na 60 au tataruzi ni ndachiete ndananja onde nja ngwigwa kwena kantu gakurira muro kawe nye taka karirira kano kawe kana kantu kaino kae kakuka kantu ka o kostura ndakara rokiri kaire ndeza demoni ada emonu chunde jakaenda taruzi ndukwe kantu ngwigwa tu kaire sauti yo era yo tu kono ngomigwai kai mwana munene jojo muntu agata muntu mwana akarithia nthiguru mwana agaita ngugi ciawe indi agata kinanda muja giki kinya agaitia kanena akenama nindi ugote wega kona ri agata mwana jojo mwana munene jojo mwana miaka iri ti mwana oguta nontu utingugi agiriria muntu aita tukaranie ni twetwingwa twenturene na inya wethira wena mita babwe land days ibakarie anto barabe mutene ju tenant bakamenya muntu muciari ena ana bangana na bakamenya ana bauura bakethira bari kimako giki nene muno rukirirwa narua ndokere kuringirwa thimu ni antu bejete otwira muro jojo na bangi bejete taruji bakuigwa kiriro kya mwana ithakene antu betre gutega ikana kabika kurira na beta batirime ikana oke kithakene kiu akiari murungamiri wa ntureu awite ni karingiro thimu ni munini wa Chiboko na kwethira na kumenya mwana u inde kinya ntune wethira mwana u ate kumenyeka imbonere ntegu kamenya na nto ibejere baba inge mono indi uturageria gukamenya na sipo na ringira report gonto kunde na ringira kinya sipo wo munene neja na inyawa turionwe mwanka thaici na manto jonthe itukuthithia akariba barabokore na muthuro ni baurite antu kuibanga mbere ya kugiana ni ontu ni kirumi utamwana utina maitia te aja ya butinda bugite na twana na bucoka kwija gutamirone naja ni ontu bubuthuku muno no ontu kinya waichithira antu wata mwana uri wenka ritho ria murungwire kwene na njira ici ejere nyingi cia kurigirio ciari ukethirwa ugote kwenda mwana utibaterie kwithirwa ukienda mwana na ngugi cia kuita ubaterie kwithirwa ukithura gintu kimwe kwethire mwana na mantu jau jangi ukethirwa we mwe kurona nukuigwa nuke utikwenda mwana kutina haja ya kugia mwana indi mutaga gukura kwina njira nyingi ciejere ndene sibitari cia kurigiria withirwa wina mwana itotetheke sibitari unenkerwo tethio buu utikeje kugia mwana ukwija guta arikitie gukura na abu akuru yukie ni njukumu ya kumenyera ana benu no yona yukitu ni Chibo location uro mwikete kiretu ke borisi ke mutindwa na kuria kari kuringa riboti wona bamenya ciari ba mwana
para bakona mbica mwana uju nontu mwana uju no mwankethirwe na araumite nturene fulani kana nja fulani kana uma mutaene fulani no mwankethirwe kwi antu baramuonaga guntu ukona mwana uju no ukeja kumumenya kinya ofisine ya chief ara municipality ikenda mwana uju akomba guchokwe ni antu bao kuluki na tariretio te children's home ikoyogiana kaiteneka na kuwa cheri ne baibange mbere ya kugiana igita riri children's home itikujukiana nontu ana bara bawe na ubonthe miaka 10 yejete uti mwana ukethirwa agikaraga ki children's home ana bonthe bagachokwe nturene chiao kuringana na programu ya thirikari bakurire kibangi taana bangi na ndiankuromba mwana ujo akeja kumenyekana ndakuromba nikenda ukeja are ure na tumbe gutethia mwana atupana ne bonokete igukisia lela nyuma ya ngari raba nayo kubana kuingilita maita kathumba atateka kirubia na chuka kuningana nako yene ate kuombeka ngari ndiketendere kumani na mbura ya rukire ndane ndi muntu mwethire akiruto ngari ne una banki kwithira bakematuko cibitari nara pakwamukira utungata Samura Geshima aina dibotie Ngari no ya muthemba wa Nissan Note irikamatite antu bana bara imakanika bakumite bwa Nairobi bathiete kaunti ya Meru ara itete njira ya tira rugombe rwa barabara ino mwendamoni wanaka gatigatika muchi wa chuka na kieni kia michetho gya kirubia kuringana na barabara ebonerete mutinojo kuombeka ukaigwe gumaniti na barabara ino gutendera nuntu ba mathuthuo mara makuthuthuite tugubokia emunthi niono kanda othiete mbarisia kirubia ndi muruguta na pikipiki mbere yakwa korae na pikipiki yenge lakini kibati mbaya kumira ngari yumete bwa embu echete bwa chuka korae na lami ya intenderu ngari ya kinyo brakes nibo ya twisti ikina kwande nzauti twegwire nkunkunku ukina ngari atwache twethira muntu mone akulitwa ni ngari ekwa unja onyola mumi muno omwe wa antu baba arutitwe ari mugurarie buthuku bairi bago bari na maringangirwa na omwe wago akorutangitwe bukai twacha twethira ni wa ndereba na weni kaumete alai muringe kiongo baba banini ne isicio wakathatu na wauma na wakanauma omwe no alai muringe muno atikwiyeleagwa mathatu makubirwa hospitali ni simamoto omwe ndi atai muringe gutegwa lekala na tathi hospitali ende bathatu baba bakuri na ngurario ibaugithitwe kwego utungata cibitari ya rufaa ya chuka warira mandereba bakurua baigwe bari na ugeteri mono kagita ka barabara ikuigwa iri na matenderu ndereba thaino kwina ni Julai na kwina lubura lukula kirao ko lamini entenderu katungiromba ndereba tuma maintain slow speed kenda tubata kurigiria muntu mama thirikari nio ikiuragwa ireithirie burayomba gutetheria kurigiria mitino mwenda monio jugwanaka urawigitwe ukiumira mitino kagita wakagita baba kirobia niberegete ko bena to accident kadha kwina kana kashukuru karingero baba na kwina matatu ingi agwete anayo so nicionekana ngite accident kadha no atrombe lomba tha thirikari ikabota gwikira nomba engari gatia kuthie speed enkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbeta wa Samuel Gaishima Ntomurume omoku mantere chimwaneka mwathi sub county ya Mutuate nati na thina mukeo nyuma ya kwende munda yo awetu utira kironda kiria kirete kuora kuma mwaka yongidishile na inyanya ntomurume oyo urawirira utethio bwa turi kanisa na endiwea na ndina kwithira kiwa kithai atena kuntu kwa kurara na kwithira nendire munda yo na kwenda kurigita kironda kiria kiyukitie miaka 15 kitabwa Nicola Chabari aina Nteto thina yanjire kuma 280 kumane aukoro kwambiria kuimba aya kwe kwanjire kuimba tokira rukire ndethio thari u muthwa uguo kwatuka kugambiria wetabonge kwambiria tolikanga thina ino ya kwajwa kuguru okwa Isaka akaronda kuma ntura ya mwaneka kuma mwanka wa 2008 mwanka athaino ne mutwikitie muntu akinyamara na kumwethia ankia mukeo mwanka gutigira kinyake yagwa uturo no ntuba kwithirwa birahari nabyo bithirirete cibitari akithiuruka na mwanka athaino atikwa kumenya thina yongwo ya kironda gikeniriko eta cibitari Mutuate atiriangwa kuo kuma uthine yandikirwa eta mawa mama mawa mama mawa kwatwike kuya mucie thine ringi yaluma kuendelea ntaromba ringi utethio ndikuromba utethio riu ete ringi atiriangwa cibitari aendwa Meru
kuma Meru etende yaringi yaringi thine no kayendelea asoka ringi saria ari osoka ringi kwatwika thine ringi wita ringi yatiriangwa balance itekwana ndaitarura munene thine no riende no keri yayendelea ndivyo ndai na bibombe kuma ng'ombe munda tivi ndatiro avyo kumania undi mwanga kanisa tukania kanjirio ntethia na turi bo ngombe ri bantethetie kumania bagwana nguthire bibyo ndare avyo kinya kampai etoro ngo tagu binde na byo nombi rio ndaitari batwandikire into biromba gureya ingwitikie kiumia airi into bya 2500 34 no minye ki 34 utika kwibikwo biba kumba kuona bi 34 ni batu atori au na pastor wonao tukaunganisa tuende tukona 34 iriku gwende atigitwe njarani cia atori wamwe na antu bawendi wega wabaraba kwebumiria wamwe na kanisa bakuthi na mbe na kumutetheria buraba kumba no ende ibakinyite muthia nontu kinyabo batikuona bingi bya kubatethia nabyo birende bakuromba antu bawendi wega baibumire nikenda bathi na mbe na kumutetheria nikenda karwanda akinya cibitari mbega tingatirwa kuguruko na thina yongo yoneka itungatirwa no ntuko ina antu baraba babatethia na cia muru nikyo ntuko kuromba babo kenyene no tuwa family ye no tethia kuromba ende ananchi bantethia nontu thine nkubangika zaidi na ikorema kuthira de vinkuromba no tethia ananchi bantethia batu embesa ikinya kwitinya cibitari mbeya nontu bikwasia imbesa imbeya endwara bati kwendwa nontu tusumbura ntu tukwinainia ntu mwanka inya thaia tukuba kinya ibo tukuromba utethio wa mutano baba nontu kuringana uto kinya katukinya mwiso tukuromba Kawira Mwangasa county level mumbunge MCA Mutongi na antu bawendi bobweya na kinya muntu ukaigwa sauti eye no ntubwa kiao kia muntu uyu itukuruku ituburuburu nerie gututethia no ntuisaka twamutetherie turi atori mara atori babuta kwatuika muntu ura wati we na nkoro ya kiao nwe omba kweya akona family yo kuendelea kumantere cha Monica Gembe North Petan class Chabare naru ikire inya MC Bambungi ya Meru bawete Meru etikwenda maandamano kinyani ni narabonekete kumenere murengo ya Azimio bunene kumone na wenyange na worwani burabu mandete na maandamano bakera mathiko ni yethe wa MC wa Buthukuchi West Patrick Muthuri bawete maandamano haya yatene tumi na kuwa Azimio ni babatire kurekana na manto ya Mutugikare ana ripoti ni mathiko ne Jasairas Ntomuri thuranithe wa MC wa Ndia Buthukuchi West Patrick Muthuri aria tongeria kathumba na shure bakwijite kubore na njaije bakiringiria mwendo wao na bakiaria ni bonanirie bo bakiregana maandamano ya jethirite ya kithithika ya kirimongo jo Kenya jatongeretwe ni mutongiro murengo jwa Azimio ro moja Raila Odinga gavana wa Meru iturungi nawe na leadership wewe kurega maandamano na tukira mtu uri utura kueta waziri munya utekia aturetere ari waziri ari ngavana imaandamano atureterete thai twena tutikwandamana tuthuki na inya muno turigwa ntu bakiuga mutu jwe na metoko manthu no tutore mampempe turuga mutu ijwi tie gwitia tware mampempe tutura kugorerwa mpempe ya shiringi 2,000 nkunia na haro turende 6,000 na ndipo turajwe na me turuga kwa ajili na haro samaki nena me mutu jogete atea aturitia atea tukiarogo mutu jogwitia ende tutuga samaki nena me na haro samaki nena me tutukugura samaki no twigwata gorujene tu ukianjara ugitarujene tukendwa samaki 300 chiringi 300 na igwatirujene batu tukarema mwanka tukendia mpempe shiringi 20 kilo na no kuona tukiumara tukiandamana atuthukimetwa kana atubui na tukiuga mogo batu tutekujwenda atutaki demonstrations pa nare gojitule ale diba ngombe mono jande muri duga ngombe munene mono de muringo majani ngaigwa manto ya voka bati kucheza na kibanga na ara majani ne ngitema majani kana ngitujagira ngombe nkinya babo kona bakiuga mutujogwe
bamoja obajo wakinya siringie kana bate na mbete ciako because it don't work. Nara nkoroki Gideon Kimathi mwathikirira wa gavana Kawira Mwangaza orite mwingi jwa Meru bakenda gutumirura guteagirikiri maandamano jau araugite rero Odinga na mutongirwa mugongo Daktari William Ruto bagikara nthi kwaraniria gutuoga chua tukwira bakamua kwaraniria no nturi onthe thiri tiretairwo na ara streetini thiri retairwo methene na ntukwira bakamua kuringanira thimu gutuochia wa kuringira akwira no nturi support Ruto muno uru support Raila muno akuria na ndi twaranirie TV na twinde tukagithate ure oturire mutano ngina kiongo no gatigwo na kionje kia wariku ure woragire muntu wao no ntubo antuba no gatigwo na kaburi ariku na ikio gavana Kawira Mwangaza akuga Meru bati utukwenda maandamano tufanyeni kazi tutegeni mbere no tuino kubuwi nkurukie na atumite muthiene atongeria ba nkuruki ni bonaniria bari na Weru bwa gavana Mwangaza gwita na mbere kuritaniria ngugi na MCs bambunge ya Meru bakiuga kenda Mumiru agatetheka no mwanga ndwanyusho yiri gwatanire oyora MP bakaragia President William Ruto Nairobi no ukinya MCA babatire onthe kwithira bena gavana wao hand to hand mwanka bakamake sure Meru egukira tutu igwita kuingi na gavana na turiuga maendeleo Meru kabati kaende kae turirutania ngugi na gavana wetu no ntumantu jau jagwetwa guku ti centralment yake jari it is the Meru County as a whole tu gavana bibia tutiaraniritie na assembly kwa na tutiatukwenda mukonzo nonto ara kwina peace na ara kwina ngwataniro maendeleo yake jirariko yake jirau inya 2027 utiaye wikira muntu mwa miaka 5 ingi 5 ikijoge tatia umuita tumurengira miaka 10 aitengu yake tiathirikire ngugi yawe uteu gavana omba kuthithia wenka no teu MCAs assembly omba kuthithia yonka ko betherwa bari ngwataniro ngugire gwiteka wona ngugi itwe nthongi te gavana akina te MC yake ebi thirikari mwethero gwataniro agatiba tu yathurene ethero imwanyo wigita ungi gito no ntukethera ni gitaga na barabara yekirwa untu ubukithithua no munkabu thibo atonyerete na assembly yekirwa ki budget kwau igintu thirikari mwe igintu kimwe kuma kijijone wandine ya Bothugusi West gicigo mbunge kia Central Imenti nke report ra Nteto cia Weru rea kwa rieto ni Mutugi Kare boya Mutugi na ni kuma kintu tu no tukuona kanya kambere gakunoka ende weta kuraya nchokerete na Nteto nkuluki Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Bueno, tubeta na mbere kurumira Nteto cia Weru Thaa Ithatu. Meke kulukite maseneta ni wethire baikie romba kenda ko kigina kia oversight fund na rakoti
ithire nende iteanirie turirio na kwithira nende batikuona mbeca hii kukulukira kuria kubuithia bond cia kolero tingwe bwa thirikari ndene ya makaunti mona bau kenda kwithira bakiona untu bo nende mantu yigi witi na mbere ndene makaunti utumuri bwa mbeca ire ciwita na mbere kiri makaunti untu bo nyuma yote andwe nende ne kukona gakumba kureta mpangara tano ene kiri timu ya Kobia na Kibiri ithirite nende kirira kigina kigenda bethira bakithio lonka na kolelia utumuri bwa mbeca ndene ya thirikari cia kaunti untubura bukonekana ndingwene na muno kuma kirekoti masindumba aina Nteto kabati koti nene rungura mugambithanie munene Martha Koome ni rikithitio gambi wa koti ya appeal bwa gutejanirio garuruku bura bwa gitero gicunje kia 91 kia mawatho ja makaunti ya kuthondekwo kwa bodi cia mirandi ya witi na mbere niyo County Development Board ira yabatere gutongerwo ni senator wa kaunti u tafadhali ndinakathuri akambiria oversight mirandi ya thirikari kaunti akero gakorwa nao kiomba kuira no tutege akwa kireo into ibienu na no monka bumenye into bienu ina bigweta Bwana asifiwe. Ugaruruku bubu bwa mwaka jwa 2014 ni bubu aejaga maseneta rutharo gutuma kamiti ciao cia gutegera audit ngugi bwa mangavana ba kaunti ciao na ni untu bubu barabatere kuhewa kigina kiorangiri bubu. The Senate stands adjourned until tomorrow Thursday 20th. Ntariki 23 mweri jwena mwaka juju rwaria ruru ni raumbukire na ni nyuma ya seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi gutumiria ati kwambiria mweri juju ja mugwanja ni ria kethira kiambiria ngugieje na gukia kirutira gikinene gigi siasa kiri kaunti ya Meru. President inaronere mbeca iri kwija counties ni nyingi muno na ite kuumba ku oversight bwega na gwatwega kuma July June tukanenkerwa mbeca gwita oversight fund cia kuthiuruka ku Meru tugutaga mirandi gataga mbanja tirera kurugiro na MCAs riu tukambira kuthiuruka kuona thongo ino weta ate ni kuriteka no tutumba kureta 15 billion every year, that is 60 billion, 75 billion miaka etano na gutweka mbeca iu na chite thingatagwa kwethorwo ni workeirie Bibilia ndauga nkathithia oversight ya kutosha. Oversight is square mandate yewe ugwa abura akibukwejiria akwari orongo na agwatweka onenkanirite kuma gesenete onenkanirite billion kenda orenda kuga wijete ku audit bilioni 15 inoga ita bilioni winge ithanthatu kana untu bubu nkurukibo kionekana kudiukio thubwa gavana Kawira na seneta Kathuri nyuma ya ngwataniro ya gavana na MCS bambunge ya kaunti iu ete bilioni igere gukurukira utongeria pa mheshimiwa Kathuri Murungi seneta nontu agwita Nairobi etere gukaria gite kia deputy speaker orirwe gukaria wananchi baba muthurire nontu ate kwenda gutonya kana kuthithia kana kuga antu bawe bakwenda mbeca kana ate kwenda gavana wetu ona inye kurita ngugi nikenda ona bakuge gitara gitatea ria kinya umuntu amba gwitondiriria na ari antithiririe mweri jumwe gitine achoka meri 5 etathira tona gakothia kairi Saitani ashindwe Mwana na tora kuriria kurura mero mwakari wauge mwakoro waugare ari mwari wamba yambugithia mbuza netibu wamburi wa koti kiumia giki nandi ni bonenie gwikira manyua gavana Kawira na njuri yawe bakiona untu bubu toshindi bunene kiribo gavana Kawira akiuga ati ngugi ya gutegera audit ngugi bwa thirikari cia kaunti ni ya MCAs rarigagone ati ya senators na tukiere wa vuruvuru nkijani nkiera wa ngugi ya senate ni mbi kikatiba karigwa na taba kuga ati tuthithie bond kire development bond yu wekire the senator ari chairman wa development board then county governor ari deputy wa senator kutuomba kwithira uri senator then weja ku chair committee ya maendeleo executive kuma una ndio choka weja ku oversight the same ngugire gaitwa ne committee ra ugo guchete na arua Supreme Court igwita uge bwayo na yetikaniria na wa Kenya na batura turauga ati
mbondi jayu gaikeja kuringithania atongeria mitwe gaikeja kuthukia maendeleo kiri county na mbondi jayu itibati kwithira yo kikatiba ya kuringana na gicunje kia 96 gia katiba ya Kenya. Ngugi imwe ya senate ni gutegera utumiri bwa kigina kia thirikari nene kiria gigutuma kiri thirikari cha county amwe na ngugi ingi. Akiaria mweri muthiru riria aruguraia wonanio bwa urimi kaunti ya Meru, minista wa urimi na ndeithia mithikari nturi no riria seneta Kathuri atige kwagagia ngavana Kawira na amwe kanyanditira Meru ngugi. Minista nturi akiuga ati Kathuri na antu bawe babatere gwetera riboti ya mutari mathabu ja thirikari. The primary document ya oversight, because I was a senator, is the controller on budget report, is the controller the auditor general report. Ile maswa, because the constitutionally office allowed to comment on the performance of our budget and how money has been spent. So kama injatoka unjanipia budget sasa dini kelele tena. Miadia ya Nturi ni agwatirwe mbaru ni munini wa rais Rigathi Gachagua kirendiunga yawe Meru na kuria regani bakawira ku mwaka anyaditira Meru ngugi. Kawira Mwangaza is the governor of Meru. Kathuri Murungi is the senator of Meru. Mama wetu Kairembia is a women rep. Our MPs wangu wote tisa, they are the members of parliament. The MCAs are there. That is the reality. For the next 4.5 years, you must learn how to work together. Wamudi Bobo Bakoti nande kuambika pokathiria buru siasa cha oversight aja Meru irirari kwenda kugwata mwanki bunene. Masindomba garo ya siasa Nteto ne cha Weru TV. Nimefika bandera Meru simame. Kiretarira kweria kuthiria nkucheno chime ankeresi ithirite chikuyirwo ateateka county Meru na Tharaka Nithi. Regional Commissioner Orutera runa kinyite muchemani ona yo akuruba njuri ncheke arune nene ya njuri interest ya nchuro kwaranira na akuruba njira ya uchwira mianka ntaira bobo yete nyuma ya ikuo na kinya kucheno kuthiri ikioneka ateateka akari bakiurwo kuriana there untubo bokiolelwa mukiri mithika aina Nteto nkuluki. Kumania na nkuchanio cha mianka na miunda ateateka kariba kaunti Meru na Tharaka Nithi ira itumite gukethira kwina andwa na mpatho ntukone rua. Regional Commissioner wa Eastern Paul Rotich, Commissioner County Meru Fred Ndunga, amono county Tharaka Nithi Wesley Koril ibatirimanite na akuruba njuri ncheke na mworoto yo chwero ntubo ntaira. We realize that we have lost lives in the past and we are very determined as government to arrest the criminals who have caused the death and destruction of property. And that is something which we cannot negotiate. We are going to move in full force so that we ensure that law and order prevails in the regions where the disputes are experienced. For us to attain a long-lasting solution, we need to involve many stakeholders as possible. And that is the strategy we are employing. We are employing the multi-agency strategy and bringing in all the leadership at all levels in both Tharaka and Meru counties. Akiaria mukariritie okanjo ya kuruba njuri ncheke Linus Kathera awite bawatanirite mantu kithomba kenda kuthiria thinai yare okurita mianka kuthima miunda bobweru kwithira bene ikaro na akari maturene no batumiriria thiri amona unkumia njara ya tongeria bagi siasa areo waziri wa karia bwandene Kithure Kindiki, waziri wa urimi Mithika Nturi, mugambithania munene Martha Koome, inspector Boris Jafet Koome, mugambi munene othirikari Justin Muturi amona atongeria bangi. Tatukuwa mwanka yogo commission othiatwe nikenda kwithira kutina andwa ateateka Tharaka Nithi na Meru batu twi muntu umwe kuma miaka 450 itu mwempoa twikuya twinde twakilukira igero ni arora twayabu amo baite bo bange bata kura ni turuwa tucoke nyuma wala twari twithe turantu bandemwe na tutikwenda mantu amwanka yuwe kura chuki turenda mwanka yuyu thia togo commission ura baritire na ara batierere yo chokerwe yo kiluke mwanka paki na raura na twawatanira u kumarinde
ugaeta ciate ciukumira mantu-ine yau na katukuromba kinya wasiri wetu ki bwana Mithika Linturi na kindiki na kome tucemanie nabo kenda twithirwa turi tukiaja mantu yamwe turi amiru umwe nontu tutikwenda akuru beya banjiririe mantu baita beko vishuici ni muntu uriko kana uriko nontu batu twenthe twiba miru imwe na mwanka yunde na aki yukathia atwa uria bati kwithwa buri yuri na mantu ya munda ara yukethia yuri wetho imiru no kethro ri mundu wa kuthima miru kethro ri na yetho thara kathimo akuo kutina andu kwithwa woni kutukoma tweta karani babe karani nika muntu ari mundu ne wake nontu ena aki nontu mu Kenya ena aki akudia antu ondara batu kwithwa ari katugwa mantu ya miunda nayo ugaeta muntu batu turi akuru twe tukakisha muntu akuthima mundu wake ara yuri ethi muthaka ethi miru ari athima miru ethi thara na mwanka wake luka yithira ende to mantu ambere imwanka yokiluke wari kyo kiluka mantu akuthima miunda muntu athimira akethira ari atongeria banende ibarombete akariba kaunti icio yile kwithira baina there ati kao na muno nkoroki kwithira bakiunje there kenda kurieria mpatho amwe na ikuo uwe mutharaka ndio na ndi mumiru mutharaka mutanojia mumiru mutanojia twithe twikintu kimwe na kintu kimwe nikyo kubati kwitha twina kenda twithira tukubire amani nkiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri. Kiama ya kisiasa ya Azimio la Umoja wa Kenya ni babanganite maromba muthenya uyu Nteto St Paul's Karen narakere mutongeri wa Baraka imbunge ni Opio Wandai wite maromba ya kurombera baraba kwire na bangi utiwa na ngurare risasi kumania na maandamano bakiriro kweya na mwerekera yu maandamano ya kiumia 28 Anthony Kathenya aina ripoti. Ntuku imwe tunyume otongere bwa ngwataniro ya Azimio botongere tuni motongere wa ngwataniro eno Raila Odinga kuthithia ndionga mathibitari ni amujo Nairobi kenda kuona blotungata bwa Kenya balaba gulalilwe kire maandamano makiuma kithiru buthite na mbele ngwataniro eno kithijaga na mbele na gikaro kya mwanya gya kwa gitio Kenya balaba ateremeo kire maandamano mama ngwataniro eno muthenyoro ni banganite musemanio munene wa maromba amujo Nairobi kuma kidini mwanya kulinga na mutongora baba nini Opio Wandai musemanio joka udhurani ya Kenya kuma ntere mwanya jia Kenya nonto mekaleka malama kuthina mbele ni magitumi kinene kirende no. The interdenominational require mass for the victims of police brutality is on tomorrow. We have now settled on a venue which is the Paul grounds in Karen. It's somewhere between Galleria and the turn off to Langata South Road. We expect Kenyans of all walks of life to be in attendance, and we want to appeal to the public to be seated by latest 9 a.m. tomorrow. We shall be having the prayers from all faiths. We expect a very large multitude to be in attendance since the issue at hand is of utmost national importance. Kulingana na Opio ngwataniro eno ni alithitete kire musemanio jo bakari ule mubango akothorania mbesa ja gutetheria Kenya balaba alinge kile kumane na maandamano mama pamwe bale mathibitari ni na bangi balaba akwile bakiriga kuthithirwa mathiko kwa makuwe. We shall be launching a fund that we are calling the Citizens Emergency Fund at the end of the Requiem Mass. Now this fund is going to be handy
in terms of addressing the needs of all those who suffered injuries and are lying in hospitals. It's also going to help us offset other bills associated with the burials of those who unfortunately lost their lives in this exercise. Kuringa na mutongeri ojo wa barabara ni kiri bunge no nene kiri mucemanio ojo wa maoya muthenywaru utongere bongwatanire ne azimio bokeri dia kire ya Kenya mitaratelele bekirite kwambelia kiuma tuthiete. And thirdly, the leadership of the Azimio coalition will be giving direction to the nation in terms of the next plans, especially beginning next week. Na nyume ya ngwatanile Azimio kulungamia maandamano mala mabangani kiume giki muthenywa egoro kirima we mame banganite muthenywa ro ni kuligula kweleithia kethira maandamano mama makethira makethi na mbere kiume tuthiete otabolia ya banganitie kuma muji muneno Nairobi Bita Anthony Rangi wa Kathenya. Akariba Tharaka ni bakwirirwa kuria kuma shiringi manele mwaka ngirinya kwethira muswanda yura yuikitwe kiri mbunge ya county uyu kethira yuikulukwa kuringana na muswanda yone ndi mwaluku kathumba ya kethira yakebwithwa kuma nino kama taboro kobura MCA wakarengani ethirite akiwa ntubo bwithirite bukibwithika nyumba ya ntu kuingia ndene ya county ya Tharaka Nithi. Parira tauni na nkinya thoko nyingi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi thiete na mbere kwarama na abwanto bakithijaga na mbere kuongereka. Thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ni rirara kuthwa kiongwe kiuragia ikubakairana na rukorora rukuma kiri mathoko na nkinya matauni mama. Tauni cietu ni ciambiriretie kugia ruko ni twambiriretie kumenya ntu ni ntu wa population ni twambiriretie ku produce lokolo rwingi muno thiinwa tauni cietu kogu twaulania kubati kwigwe tukiruthaga atia kogu twelana antu ni mabati guchanjwa tubia kidogo tu twakomba kwigwa tukithirania lokolo wetu nikenda lumba kwigwa lukibirwa bara lubati kwigwa luri na kumba tauni cietu ciomba kuthera kumania na bobo kirigikaro kia mwingi wa ndia chogoria kirigichigo mbunge kia mara gitongoretwe imukaririgite wa mitaratara ya mbecha cia thirikari ya kaunti no murithi gatura uranwa gwa MCA wa Wandia Karingani riugai bakwendekithia ringi biashara akiri mataoni mamakurutaga ato becha tunini twa gutetheria kutheria na kwojania ruko kiri mataoni mama muge kurima takataka ni twikirite changes nonto gento kia mbele lari free mbele ni alipagwa kiambiriria tene lakini 2018 twametua free 2018 twametua free na thaino gitumira chanjirwe nonto population no akwe kwingiba na antu no akwa magwaka na lukoni rukwingiba no lakini tutina mbia cia kwandika staff kuongerera staff gaturo augite mbecha iri ikojanwa nonto boruko igatetheria kwandika aruti wira baingi ndeni ya thirikari nu bara bakojanagia ruko kiri matauni kogu kenda staff yongerereka ya kwithiranagia ruko luku lulu no ankinya kwigwe thaino ugichanjwa kamo kanini mbuge mbecha iria mingi sana igochanjwa nigintu ta wholesalers nigintu ta supermarkets ikaribangirinya no lakini toruka toto nini kwena mo mapate kwigwa makire ba shiringi 400 ana kuri magana mairi kogu ne ithie kuringana na biashara na lokolo ria loko produce thini wa biashara yaku no to industry etiomba ko produce lokolo mwe na nduka kiosk thini wa reserve gikaro giki githikurikia mantu makwojania rukwa kende kiriri nkinyage kumenya kura thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi karuta mbecha ira ikwenda na koguo munthi turacite ni kenda tumauria milioni 400 ikauma ku koguo ni gitumi turacite na changes wa biashara yonthe ikari bagaki indiria muntu akuringa biashara koguo kambuge hanwegwa antu marenge matao katurai na antu anini buge mbiraga ntukegwa kuri gintu antu mabati kumira muno ni ndira tukurutha finance bill nontu ino mwena bubo bauritia kari kumagira kirikaro bya mwingi kenda kumenya marama kubanga bangwa na nkinya kuruta mendekithia mawe guru ria mothi na mbere kiri matura indi twa public participation ni ni budget ni ni riku antu batenda kumira muno indi atwijite ta assembly nontu antu betu ni bamenyire indi betu mucemanio baingini ba kwagira na kanyamu lakini tiyo ta assembly tiyo tutirodi na kamwa kurumania
na uni antu baingi baulagira lakini gankwenda kubalomba teromba indi bagwo public participation mtu ne abati kuumeria ati ucoka kunegena na kando na aria akiuga bagwitiririo mbeca taino kana kwina ntu barendete kunenkanira na batona kunenkanira Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara. Boya Martin, au no tukinya muthia wa Nteto cietu ngucokeria nkatho no tuba kuthawatanite na uni kuma the mona nusu ndakinya kiri mubango yo arwe siasa uni betwa MUTEMBEI Edward monetwa mathithio kari more ni kome. Good night and God bless.